Bakunzi bacu nizere ko mumeze neza mu bice byose muherereyemo nk'uko mubibona mu ifoto twatangije uwo ni perezida w'igihugu cya Kenya William Samuel Ruto ari kumwe na Raila Odinga umupinzani mukuru hariya mu gihugu cya Kenya uyoboye ishyaka rya politiki ryitwa ODM. Aba bagabo rero muri ino minsi bakaba bafitanye ubushuti cyane ariko ntabwo ngiye kugaruka ku bushuti bwa William Ruto na Raila Odinga ahubwo ngiye kugaruka ku birimo kuvugwa mu itangazamakuru ndetse n'ibyaraye bikozwe na State House, inzu nkuru hariya mu gihugu cya Kenya. Ofisi ya perezida William Ruto yamaze gushyiraho kansura cyangwa se uhagarariye inyungu za Kenya muri AFC M23 ndetse akazaba afite icyicaro hariya mu mujyi wa Goma. Reka ngusabe niba utarakanda subscribe uko byoroshye cyane gukanda subscribe amakuru yacu ukajya uyabonera ku gihe bunyine. Leta ya Kongo imaze gusohora itangazo rikomeye cyane ivuga ko ibabajwe n'uburyo igihugu cya Kenya cyamaze gushyiraho ambasaderi cyangwa se kanseri uhagarariye igihugu cya Kenya, inyungu za Kenya mu bice biyoborwa na AFC M23 ndetse akazaba afite icyicaro hariya mu mujyi wa Goma. Bakunzi bacu umujyi igihugu cya Kongo kimaze gutangaza ko kibabajwe n'ishyirwaho rya ambasaderi cyangwa se kanseri uhagarariye inyungu za Kenya muri AFC M23. Murabizi ko neza M23 leta ya Kongo itayemera ndetse akenshi yumvikana ivuga ko ari umutwe w'iterabwoba, ikavuga ko itazigera iganira n'aba M23. Birumvikana ko leta ya Kongo yagomba kugira ikivuga kuri ibi bikorwa byakozwe na AFC na leta ya Kenya, aho rwose bigaragara ko leta ya Kenya yabishigikiye AFC M23 mu bikorwa byo gukomeza kugenzura ibice byo muri burasirazuba bwa Kongo. Bakunzi bacu ibingibi rero bikaba byababaje igihugu cya Kongo, birumvikana dore ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga Kaykwamba Wagner yamaze gushyira itangazo rikomeye cyane hanze, aho rwose igihugu cyiwe cyiyamirije irishyirwa mu bikorwa cyangwa se irishyirwaho ry'umuntu uhagarariye inyungu za Kenya dufata nka ambasaderi hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Birumvikana ko neza leta ya Kongo yaba yagize ubwoba mu gihe rero ibihugu by'ibituranyi byaba bitangiye gushigikira izi nyeshamba za AFC M23 ku mugaragaro, byaba ari ibintu biteye ubwoba ku ruhande rwa Kongo cyane, dore ko tubabwire ko hari abatangiye gutekereza ko bwaba ari uburyo bwo gushigikira ukwigenga cyangwa se guha ishingiro ubu butegetsi bwa AFC M23. Bivuze ko rero ibi ngibi bikomeje kuba n'ibindi bihugu bikagenda bihashira ba kanseri cyangwa se ba ambasaderi abahagarariye inyungu z'ibihugu byabo hariya mu mujyi wa Goma. Rwose ibi ngibi yaba ari intangiriro nziza ya demokarasi, dore ko bamwe mu baturage abenshi bo mu burasirazuba bavuga ko Kongo ishobora kugira amahoro, uburasirazuba bwa Kongo buzagira amahoro ari uko habaye balkanization cyangwa se ukwigenga kw'intara. Reka tubabwire ko AFC imaze iminsi isaba icyitwa federalisme rero no kwigenga kw'intara. Birumvikana aho ku ruhande rwa AFC M23 bakomeje kugenda bagaragaza ko bifuza federalisme ndetse bagahabwa n'igihe cyo kuyobora ubu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo babashe kubunyorosha, babuzanemo umutekano ndetse n'iterambere, dore ko mu burasirazuba bwa Kongo iterambere baryumvira kuri radiyo. Reka tubabwire ko leta ya Kongo yiyamirije irishyirwa mu bikorwa ndetse ihita igaruka ku masezerano yo mu 1963 yo kubaha ibijyanye na za ambasade ndetse no kubaha ba ambasaderi n'ishyirwaho rya za ambasade ku bihugu bitandukanye. Ibi rero leta ya Kongo ishingiye kuri iyi nyandiko yo mu 1963 yashimangiye ko leta ya Kenya ibyo yakoze bihabanye cyane n'amasezerano mpuzamahanga yasinyiwe i Geneve mu Busuwisi. Reka tubabwire ko kandi ibi ngibi ku bakunzi ba M23 birumvikana ko bishimye cyane, n'intangiriro nziza, of course n'intangiriro nziza. Bigaragara ko rwose noneho batangiye kugira uruvugiro ndetse bagize n'ijambo. Leta ya Kongo yagarutse kuri uyu mujyi wa Goma ukomeje kugenzurwa na AFC M23. Leta ya Kongo ishimangira ko ari umujyi uturiye
ibice bya Rubaya bikungahaye ku mabuye y'agaciro, aho twavugamo nka colta nyinshi, colta cyane na twavugamo colta na casterite byinshi cyane bituruka hariya muri Nord Kivu, cyane cyane mu gice cya Rubaya. Leta ya Kongo yavuze ko ibi byose rero byaba birimo gukorwa mu rwego rwo kugira ngo ibihugu by'ibituranyi bikomeze kugabana uyu mutungo kamere uturuka hariya muri Nord Kivu. Bakunzi bacu, si igihugu cya Kenya gikoze ibi gusa, nubwo igihugu cy'Ubugande rwose kitarashyiraho ambasaderi cyangwa se ngo gishyireho kanseri uhagarariye inyungu za Uganda hariya muri AFCM 23, ariko General Muhoozi yagiye yumvikana kenshi agaragaza ko yabashigikiye AFCM 23, dore ko binavuga ko abayobozi ba M23 bajya bagenda bakaja no muri Kampala bakahakorera amanama ndetse bakanahakura zimwe mu nkunga zabo baba boherejwe. Kandi mu minsi yashize igihugu cy'Ubugande cyashinjwe amakosa yo gufungura imipaka, dore ko igihugu cya Uganda giheruka gutangaza ko cyamaze gufungura imipaka ibahuza na Nord Kivu cyangwa se n'uburasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko umupaka wa Bunagana kugeza kuri ubu nyine ukaba warafunguwe, hakaba hari uruja n'uruza. Ibi ngibi rero leta ya Kongo nabyo ntiyabyishimiye, dore ko yavugaga ko igihugu cy'Ubugande, igihugu kiri muri East Africa, kitakagombye gufungura imipaka ibahuza n'ibice bigenzurwa n'inyashyamba za AFCM 23. Reka tubabwire ko Perezida William Ruto ari umugabo rwose uzufata ibyemezo rimwe na rimwe bitunguranye cyane, bidakunda kuvugwaho rumwe, dore ko akunda kugaragara afata ibyemezo bikomeye cyane, n'abaturage b'Abanyakenya bakaba bakunze kumwibazaho cyane, aho bamwe baza bavuga ko ashobora kuzava ku butegetsi yamaze kugurisha igihugu cyabo. Reka tubibutse imwe muri kesi yakomeye cyane hara mu gihugu cya Kenya, ubwo bavugaga ko hari kampani y'Abahinde yashakaga gufata ikibuga cy'indege cya Kenya ikakivugurura, dore ko haje gusohoka zimwe mu nyandiko zagaragazaga ko iyi kampani ya Adani, uyu Adani rero akaba ari umugabo w'Umuhinde ukunda kugenda yubaka ibibuga by'indege mu bice by'isi bitandukanye, aho byavugaga ko namara kubaka iki kibuga cy'indege azagifata akagikontorora mu gihe cy'imyaka 20. Iyi nyandiko rero imaze kuja hanze, Abanyakenya ntibabyishimiye, bakomeje kugenda bagaragaza ko harimo ibintu bidasobanutse, nko gufata igikorwa remezo nka kiriya kibuga cy'indege kigahabwa umunyamahanga ngo akivugurure, namara agikontorore ari uzakigenzura mu gihe cy'imyaka 20. Byaje gukomwa mu nkokora rero ubwo iyi sosiyete ya Adani ubwo yafatirwaga mu bikorwa bya corruption cyangwa se bya ruswa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse igenda ishinjwa ruswa, aho yagiye ihabwa ibiraka cyangwa se aho yagiye itsindira amasoko. Ibi rero byaje gukomwa mu nkokora, Leta ya Kenya iseza amasezerano n'iyi kampani ishaka kwigarurira ikibuga cya Jomo Kenyatta, ikibuga gikomeye cya hano mu gihugu cya Kenya, ndetse ikaba n'ikibuga gikomeye muri Afurika yo hagati. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko igihugu cya Kenya rero kimaze gufata uyu mwanzuro wo kuzana ambasaderi hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Isi yose yatangaye, isi yose yikanze cyane, nubwo hari benshi byashimishije, ariko abandi bibajije iki gikorwa Perezida William Ruto yabakoze. Bavuga ko yaba ari n'umugabo utinyuka cyane, yaba ari n'umugabo ufata ibyemezo bikomeye, ndetse hakaba hari n'abakomeje kuvuga ko haba hari n'amahanga menshi abishigikiye, bakavuga ko rero atari gufata igikorwa nk'iki ngiki ngo ari we ugitangiza cyo kohereza ambasaderi hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Reka tubabwire ko nubwo ibi bibaye mu gihugu cya Kongo, harimo sosiyete nyinshi z'Abanyakenya zihakorera, aho twavuga nk'amabanki y'Abanyakenya akorera hariya mu gihugu cya Kongo, yewe no mu mujyi wa Kinshasa. Bikaba bivuga ko Equity Bank yaba igiye kongera kugaruka kuhafungura amashami. Ni mu gihe rero mbere ko ibi bice byigarurirwa na AFC, Equity Bank yari ifite amashami yayo hariya mu mujyi wa Goma ndetse no muri Bukavu, by'umwihariko mu mujyi wa Kinshasa. Equity Bank ikaba ihafite ishami rikomeye cyane, dore ko rimaze no kwigwizaho abakiriya. Sosiyete ya Kenya Airways nayo ifite yakoreraga hariya mu mujyi wa Kinshasa, aho bivuga ko yari imaze kwigarurira abakongomani benshi, ariyo bakoresha batravelinga, ndetse ari nayo bifashishaga berekeza mu bice bitandukanye bya Afurika no mu bice bitandukanye by'isi. Hakaba rero hari amakuru atangiye guhwiswa ko hashobora kuvuka ibibazo bya diplomasi
hagati y'ibihugu byombi. Of course birumvikana ko ku ruhande rwa Congo bashobora gufata ibindi byemezo bikakaye cyane, dore ko bamaze gutangaza ko bababajwe cyane n'igikorwa cyo gushyiraho ambasaderi hariya muri Nord Kivu ku ruhande rwa AFC. Bivuze ko rero hashobora guhita habaho igikorwa cyo guhagarika umubano hagati y'ibihugu byombi. Iyi ni foto ya Lieutenant General Pacifique Masunzu akaba ayoboye zone ya 3 ya gisirikare. Uyu nguyu rero akaba afatwa nk'umurwanyi ukomeye cyane hariya mu gihugu cya Congo, dore ko ubu ngubu ari we uyoboye umurongo w'urugamba, ari we utanga amategeko n'amabwiriza mu ntambara AFC M23 ikomeje guhanganamo n'uruhande rushigikiye leta ya Congo. Bakunzi bacu, nubwo ibi byose bikomeje kuba, Perezida Felix Tshisekedi akomeje gukora ibishoboka byose ngo ashaka uburyo yatsinsura AFC M23 mu bice yafashe. Ni nyuma yaho amasezerano n'ibiganiro byarimo bibera mu mujyi wa Doha bisa nkaho bitakomeje, byamaze kunanirana, dore ko impande zombi zakomeje kwitana ba mwana. Uruhande rwa AFC M23 rwashinje leta ya Congo kutubahiriza bimwe mu byo bari basezeranye mu mujyi wa Doha hariya mu gihugu cya Qatar. Ku ruhande rwa Congo nabo rero bakomeza kuvuga ko AFC M23 nayo yakomeje kugenda bigura intege mu byo bari basezeranye hariya muri Doha mu gihugu cya Qatar. Bakunzi bacu, biravugwa ko leta ya Congo hari abacancuro mu gihugu cya Colombia benshi ikomeje kurunda muri Kisangani ndetse na Kindu. Bikaba bivugwa ko hari n'abandi bari mu gihugu cy'u Burundi, aho aba bose biteguye kurwana ku ruhande rwa leta ya Congo ngo babashe gusubizayo inyeshamba za AFC M23. Perezida Felix Tshisekedi rero akomeje guhura n'ibibazo bitoroshye, dore ko yaba agiye gutangiza sasa intambara ku bihugu by'ibituranyi, intambara y'amagambo, mu gihe leta ya Kenya yabikomeje uyu mwanzuro wo gushiraho ambasaderi uyihagarariye mu mujyi wa Goma mu bice bigenzurwa na AFC M23. Bikaba binavuga ko n'igihugu cy'u Bugande batarebana neza rwose kugeza kuri ubu nyine, hakiyongeraho igihugu cy'u Rwanda, no muri iryo tangazo batatinye gushinja ko cyaba gishigikira umutwe wa AFC M23, mu gihe leta y'u Rwanda yakomeje kugaragaza ko ntaho ihuriye ibibazo bya M23 ari ibibazo by'abanyekongo ku banyekongo. Ndetse leta y'u Rwanda ikavuga ko leta ya Congo n'umuyobozi wayo Felix Tshisekedi birengagiza ibibazo biri interne, ibibazo byabo by'abanyekongo, bagashaka kubitwerera igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda. Bakunzi bacu rero, abantu bakaba bakomeje kwibaza niba ubufatanye bwa General Masunzu kunze kwitwa umugambanyi nabo mu bwoko bwiwe ndetse na Felix Tshisekedi na guverinoma yiwe nsha aherutse gushiraho, dore ko aheruka no guhindura ubuyobozi bw'ingabo, abantu bakaba bakomeje kwibaza ko uyu muyobozi rwose hari icyo n'abafatanyabikorwa biba n'abacancuro bose, hakiyongeraho n'igihugu cy'u Burundi ko hari icyo baba bagiye gukora ngo babashe gusukura M23 mu bice imazemo ibihe bitandukanye, igihe kinini yarigaruriye. Reka ngusabe niba utarakanda subscribe ko wakanda subscribe ukajya ubona amakuru yacu ukayabonera ku gihe. Murakoze cyane, mugire weekend nziza.